Пенчул каяла хине зілсен савапла вырыне чулранчул ытларах тепчевже кызыкландарать. Мургаш районинче Амаксар утравичинче Чуваш тада Мария Республикизенчи археолог сем екемашчул анлы шыравич земертереща. Адал варинчи утравичине перин корреспондент Алексей Енейкин шитсегельча. Эбир хали кимепе Амаксар утравы енне жетпер. Пиринне зілзем вара шакшула шуран утна. Шупашкар кеснеды вечень кувырында күнбекех шыв булман. Амаксарда малдан утрав бекмар тубек пулны деші. Халығына аматы ведені. Амату патне шивхарза бынымай, утрав күшімінжех сарылза, мұнашланза бұрад. Шавықытрах, унын хевеляны шенне адыл живы кашнигунах шизе быны гурынад. Юқса анаган хойырба бірле ширан херринже евішсемде тұдыжақ шыва гайза бұрашы. Шопшак тілде чила емір чыварсен авалхи керемет евішсіземларна. Візем Шубашкар кесне дуны хышын, пәрін хышын депре шывайне болна. Візембе бірлех кувырында болна элеки вилді приземде юқса гайна. Юлашки водырхерек шулгунда жүрегензем, авалхи чыварсен елыбе ваттызене азын машкан, шак хыр евы жыбатне келеші. Мне зілзене ваттызене азынза яланах мынде болин шине. Ебе баян изегильне, кунда элихи символынде бол булать, пурныш пышланы, шымардаде пребір шыгыр буладенде. И чывашсен элик хренех болна сара изегильне везем. Шамба вара чываш квасне изегильдем. Тада мыйыр илзе мыйыр илеп, хышпыржохне кірбе изегилебінде. Оксана Енисеева жын Амаксар утравы чи хаклы вырынзенжен бәрі. Кунда оның сэм авалхи аслашызене бұдарны болна. Шак утравшинже манын сагыр сыбыктаран незілзіне пыдарна. Шагында візен мазаризем болза. Шиже сыбыге візем халі аяла путсаганынде гыз хабартны гышын, шыв хабартны гышын. Азатень аслашы шагындах вырдать юнажар. Шаванба еп шак вырына келзе жүредіп, манын чун турдать кунда, манжын ку вырын, пиди саваплы вырын. Амаксар жері яланах сиплев жезімбе орым жезене, чәлхеденебе вәрі-зүрі елы ергене уяза бұрынаганзене елертні. Халық кунда тірлі дырықран шыржыр жүхрыма барындарза келні. Халеде утрав жіне нумай жен ыры жүгішсембе шүлді хыватсенжен телейбе оны жу итма келет. Шавықытрах узал тіллевбе жүреген земде бұрдеші. Вол ешра хура шырав жеземде. Візен чырсырлығы археолог сенешне евырладад. Адыл варринжи утрав жинже ос чақсем авалхи мазарзене тепчеші. Ағы візем пинжул гаялла бұдарны жинсен жыммезене ғыларашы. Шак водыр ытлат ваткал метр лаптык ежынаган жыдықра археолог сем твады жин жыммине дупны. Візене вунны вунбірмі жемірсенче бұдарны дезе жұлашы. Вишешне кыларна кунда хал тваттымыш юлны, вол аржин булны баллы. Он жүмінче пурды, шеше, шавынбекех сона. Татай бір күнда куратпыр тірлерен кабырлық сем. Вол жұтра қылғашак кеде упранза юлны. Аржин жинче қылғашак ке булны. Похырдан дуны илемліксем аван упранза юлны, шиелден гына зимісленні. Кабырлықсем уйрыма хирарымзен вилді приезенжен нумайдуғашы. Чареллі вожыразем, умжак кезембе сулызем, шыржазембе тірлерен жыңғыравзем тада үттеде. Пинчул гаялла кунда шинзене тупықсенже мар, евіш тагана евір валашказенже бұдарна, шиелден евіш хуппибе ветні. Ку вильта пришадаге, акунда, шак ебала евіш хуппи, урахла калазан тубок хуппи. Унайнже шин шамизем. Эбир ку тубага паян шеклемеспер Иран. Первохотри вилду приземех перберинжен урлы берлі вырнашны археологсын умне пызык идуғылар задырадад. Шак шүллі вырына камзене бұдарныне кайран экспертсем уйрым міндепчеш. Візене валли күнда әш шиделіклі. Утрав тірлі пинжулықра бұрынны жинсен ерізене упрад. Чималдан хизем бронза әміребек шығынна. Урухла каласан күнда пилік пинжул гаяллах едем болна. Візен жүрчізен болны вырынзене шидес шулсен жетіп чемелле. Чывашен кыларым вали Алексей Енейкин, Дмитрий Макаров.